Alright. Naimbag man nga rabi iti webes kada kayo amin awan ti lambas na ka Ikkis ti Candon Global. Today is July the 7th or July 9 kung ako sorry for that. Malipata mo na ti aldaw ko na yapo. So today is July 9, 2020. Kata, kumusta iti garaw ti bulbulong kena puloy ti angin dita log-lugaryo. Wano dita barbarangyo. Agpapinadamag tayo nga rodan. Anya dagiti latest nga chisms, dagiti chismax dita karkarubayo. Ala, okay. So once again, welcome to our show. Ikkis, the Candon Global Express, and of course, I'm your host, ang walang walang kasawa-sawang mukha. Pagmumukha ni Ninyo Gadingana, manipod ti Barangay Talugtog, Candon City, Ilocos Sur. Ayan. So, ayan, pagyamanan tayo dagiti imunan nga nakantabay kaya nagbibuya pala ang ating programa tayo nga Ikkis, the Candon Global Express. Ayan, so aduda nagbibuhay tatatang aldaw or tatagod daw ay kunakumayan. Siyempre, pagyamanan tayo dagiti na dumadu mga sponsors iti Ikkis, ti Candon Global Express. Kas kumada ito ay Page Vamp New York. So dahita dito ay sponsor, long-time sponsor iti website Ikkis ti Candon. That's www.ikkisticandon.com. And of course, we have Chokma Home Builders or Chokma Builders Home Plus Design. Arata iti DNE Construction Supply. Arata pa iti Waldi Construction Supply. Of course, Gadingan Construction Supply. Ayan, ado dagiti sponsor sa programa tayo nga dagiti construction companies ditoy Ilocos Sur. Candon Belia, dagiti pagpapintas tirupa. Ayan, so no dagiti makurious niya sa tirupa Candon Belia products. Just contact or look for Candon Belia. Search that on your Facebook account. Makita yun niya dagiti tagilako da. And of course, ProMag 300. We have Minty Coffee Shop. Masarakan dito along National Highway Tablac, Candon. Dito na ang Caltex. Ano yung sayo? Sangyup Jay Balay by Chicks Tilaok. No, mahilig kayo. No, mamimiss you dagiti Korean foods. Isagot dahit na iti Samgyut Jay Balay by Chicks Tilaok. And of course, we have J-Tronics Electronics dita San Jose, Candon. Eros Square PH. And Mangan Sutra. There you go. So dagiti naayat unang sponsors iti Ikkis. Alright, so intayo kablaawan wano basaan dagiti na dumadu mga shout out dito yan ti live stream tayo. Ayan, radtan ni muna ni Manang Carla Ganda. Ayan, hi sir ninyo na imbag nga rabiim kunana. Ratin ni Manang Laila Pakleb Suyat nga ti kunana dito ikat hello deng na imbag nga rabiim makabuyak metla ngyan kanayon kumet maiturturoganen bando trabaho God bless always kunana kasama kanya Manang Laila dita Singapore. Ayan, kablaawan tayo man dagiti kaikis tayo dita Singapore. Ayan, ado dagiti supporters ken fans tayo dita. Ayan ni Rainier Eliaga. Hello kaikis. Hello sir ninyo. How are you? I'm fine. Thank you Rainier. Ayan, kumusta kayo dita Barangubong Santa Lucia, Ilocos Sur. Rati ni Mateo Gadingan ni kabagyak pa dato. Naimbag nga rabi amin nga taga Candon lalo ken kapitan na Jay Barangay Palakapak. Hiner Wagayan Gadingan kablaw manipod dito'y Pateros, Manila. Ayan. Ayan, so dagiti nagkauna nga greetings, okay? Dagiti shout out yun ti live broadcast tayo. Kaya na basta mo dagiti shout watch party tayo. Siyempre tayo dito'y ayan ti Global Action Center from Guanson Joms. Good evening sa ating lahat watching from Macau. Ayan, so kablaawan tayo dagiti kaikis tayo dita Macau. Basta nga kikinaw. Ayan.
Ken dagiti kaikis tayo dita Guam nang nangruna kin ni Auntie Susan Azur. Ayan, isuti kinanayon nga agbaybuya number 1 nga supporter ko na kumakadwada dati Virgin, of course, dagiti kakadwami pa nga administrators and moderators iti Ikkis ti Candon Global Action Center. Ayan, pagtapay ni Nancy Carubin. Ayan, na yung pangarabiin akong ken amin kay Kiss shout out kadagiti taga Buliklik, Santa Lucia, Ilocos Sur. Ayan, kablaawan tayo dagiti taga Buliklik, Santa Lucia. Arata ni RJ Martin, hi sir ninyo watching from Riyadh, KSA Gina Manzano. Ni Rainier Eliaga, sir umaya ko nagpasyar, medyo nalukay skedcon, see you soon sir. Oh yes, maguswak dayta nga imbagam Rainier. Ada sa dagiti mailing nga kaikis tayong makangeg manan ken makabuya datoy napintas nga performance mo iti Global Express. Ayan, so padaanan iti programa wano ti panagperformanan ni Rainier Eliaga manipod iti Barangubong Santa Lucia. So nalaing nga kumansyon may isa nga idol ko isuna dita Santa Lucia, Ilocos Sur. So kablaawan tayo amin dagiti kaikis tayo, dagiti karuba tayo iti Ikkis ti Candon. Ayan, Santa Lucia, Ilocos Sur. Syempre dagiti kabangibang ilikas kuma iti Galimuyod, Santiago, San Emilio, Banayuyo, Salcedo, ken dumapay. Ayan, dagiti supporters tayo ta. Hello kay Kiss, shout out ken John Constante Gamboa Batin and Monina Gamboa watching from Al Ain, UAE. Ayan, so kablaawan tayo dagiti kay Kiss tayo dita United Arab Emirates. Ayan, there you go sa go. Ayan. Alright, so anya iti pagsasaritaan tayo itata nga rabii. Medyo ada tiket ko lang nga pagsasaritaan tayo kasi nirugyan tayo di rabii dato dati basibot nga nagpapatangan tayo. So nga alaak manan tayo opinion yo dati personal nga kapadasan niyo may panggap dato nga issue. So nga actually not an issue, it's well, hindi naman siya saying, pero let me go ahead and flash that on screen, okay? Give me 1 second here. Alright, topic tayo itatang rabii, okay? Barang makarelate kayo, amok nga aduti makarelate dahito nga topic itatang rabii kasi uray siya ket makarelate nga environmentatious. Ayan iti topic tayo data, kung may sikreto kang alam tungkol sa isang tao na alam mong ikasisira niya, better keep it than broadcast it. Never mong ikauunlad ang pagkakalat ng pagkakamaling nagawa ng isang tao. Their mistakes will never be your success. Ayan, naka-flash sa inyong screen ang ating topic ngayon ng isang tao. Their mistakes will never be your success. Ayan. Ayan. Alright, so dahita iti topic ngayon tayo pagsasaritaan, no da iti opinion yun, no da iti kabukbukudan yung nga kapadasan may panggap dito nga topic. Let me know in the comment section below. Ayan, sa inyong cellphone screen. Alright, and please don't forget to like and follow our official social media accounts. Ayan, nandyan ang Ikkis Candon Global, which we are on right now. And of course, we are simulcasting live to our YouTube channel Ikkis Candon. So anya da jay may play anya da to naka-live stream to Facebook, naka-live but simulcast data YouTube account tayo. And dati duwa nga groups tayo. So dati Ikkis Candon Global Action Center, kaniti Ikkis Candon Supermarket, our buy and sell page or groups. Kaya kastamot tan datoy napintas nga very of our community. So data iti
www.ikkisticandon.com. Yes, you are correct. At na iti website iti Ikkis Candon. Ganyan tayo tawag dito kabongga. Marami tayong mga sponsors. Ang sponsor ng ating website, of course, is from New York, USA. Ayan, sila ang long-time running sponsor ng Ikkis Candon Global. Hindi sila bumibitaw sa advocacy natin. Kasi naniniwala sila na napakagandang medium, napakaganda yung mga advocacy na ginagawa natin sa ating community. Lalong-lalo na sa pag-disseminate ng napaka-importante or mahalagang information, news na may kinalaman sa COVID-19 pandemic and of course, quarantine. Ken kastamot yan, dagiti panagtulong tayo iti digiti agkasapulan iti global community iti Ikkis Candon. Ayan, so dagiti sponsors, thank you very much. Ayan, ulitak ato dagiti sponsors ti Ikkis Candon Global. Arata iti screen, arata iti page from New York, USA, Chokma Builders Home Plus. Medyo puko-puko iti internet connection iti Globe ay iti PLDT. Ayan, basta program ak gasto-kasto iso nga ipa-check kung tumada sa ako ti mang sabotahe kanya. Alright. Alright, ituloy tayo nga basaan dagiti na dumadumang comments and greetings. Shout out dita. From Nancy Kerubin. Take care amin taga Ilocos Sur. Thank you Lord for your protection against COVID-19. Ni Lynn Gamayan Gariga na imbag nga rabi kay Kiz watching from Singapore. Ayan, sa kablaawan tayo dagiti kay Kiz ayo data Singapura. Ayan. Ni Julius Guerrero De Leon. Pa-shoutout sir dagiti kabagyag dita Pariok ng runa dagiti Guerrero and Gadingan family listening here in Qatar. Awan tayo man, kisan tayo man dagiti listeners and viewers dita Qatar. From Ma'am Joyce Fernando Kek, pa-shoutout sir kadagiti amin nga kakailyag dita Santa Lucia, Ilocos Sur kang runaan na unay kani anak ko Jeriel John, I love you anak. Ayan, so greetings yan from Ma'am Joyce Fernando Kek from Geneva, Switzerland. Alright, from Shirley Gabatin Iglesias. Good evening, sir. Naimbag nga rabiim kasta. Ba't kanya, ma'am? Michael Pisco Palakpak, BSTMP. Anya tike na sa una to'y karugtong itinagan mo kabsat. Watching from Bantay, Ilocos Sur. Pagrit po si Father Jack Kabato. Thank you po. Aywan karuba milang apo ni Father Jack. Karuba milang iti Catholic Church do'y talugtog. Ayan. From Jofreda Habibi Balbin. Good evening, sir. Watching from Saudi Arabia. Ayan. Kablawan tayo dagiti kay Kisay dita Saudi Arabia. Then we have Sir Tristan Boado ng Banco by BPI. Ayan. Strawberry Jam, sir. Ayan. Thank you very much. Nag-sweet nga talaga ni Sir Tristan Boado iti Banco by BPI. Alakat nam namaok dayta kasamsam it mo nga strawberry. Ayan, nailiwa ko nito strawberry jam iti Baguio. Natividad Galos Valdez, hello kay hello Ikkis Candon watching from Athens. Ayan, kablaawan tayo dagiti kay Ikkis dito Athens, Greece. Ayan na. Dito tisungbat ni Manang Laila Pakleb Suyat may pagdadjay topic nga intay in flash itay screen tatay laong. Kung na nasungba nagat may tao din kasi na dun sila sasaya yung pag-uusapan nila ti padada nga tao imbes nga gulimek dalaingan ngem iwaragawag da paylaeng. Ayan. Bueno, nya usumod dyan niya po. Adadagi dito tao nga talaga nga may libak nga dadagiti tattao nga naragsakda nga iwaragawag dagiti nagbasulan wenno nagkamalyan iti padada nga tao. They see parang may fulfillment sa kanila if they do that. From Shirley Gabatin Iglesias. Ayan, good evening po, sir. Kablaawak man amin nga taga-Katerman nang runa unay ken mother ko nga ni Candelaria Gabatin ken kastamit jay kabsat ko jay Qatar nga ni Melda Gabatin. God bless, always stay safe. Ayan. Sungbat ni Auntie Susan na sort, tama, wala ka namang mapapala kung ipagsabi mo ang kasarian kasarian ng kapwa mo. Hindi mo
Ayan. Hindi ka naman kikita dyan. Just keep it yourself. Ayan. Naitatisong batmat ni Auntie Susan Azor. Ayan. Okay. Kini Apple Jan Bagsaw ni Speros. Good evening, Sir Kablaawak Mandagiti family. Patindo Ken Speros watching from La Union. Kablaawak tayo Mandagiti ka Ikkis tayo dito. La Union. Ayan na. Kuna ni Jocelyn Valdez na imbang harabi sir ninyo pa shoutout man kanya da amin dita pariyok second kang ronaan ti Del Rosario family Valdez kasamit ni Father Celestino Valdez, Jeremy Valdez, God watching from Athens, Greece. Thank you sir and God bless always. Thank you very much manang Jocelyn. And good evening mat kini Auntie Eden Antalan dita Singapore. Ayan, Modula Singapore. Makasubsubli ag dita Singapore. Ayan, so there you go. Just keep your comments, your opinions coming. Go ahead and put that in the comment section below. No, dadagiti ka panunutan niyo. Go ahead and put that in the comment. Yeah? Alright. So, anya pa'y bisitaaan tayo pa'y dati kwa. Dato'y tawag na to yan. Dato'y watch party tayo doon sa ti greetings di dyan nga hang kumababasa. So, let me go ahead and pull that up on my screen. Let the bass kick.